Twongeye kuguha ikaze hano i Nkuzuzu, si mu kagari ka Nkuzuzu, mu murenge wa Bumbogo, aho tukuzaniye inzu ihagaze miliyoni 5 iri muri pariseri ihagaze ubuso bungana na 700. Urumva ko atari ahantu hatoya. Inzu iteretsemo ni iyi, haruguru hakaba ari mu isantire, murabona ko iri ku muhanda neza, ubwo twavuga puresipare. Ni ahantu hadakwiye kugucika, hafite pariseri igana inyuma, reka tugerageze twikwereke. Ni ahantu ushobora kuza ugashora amafaranga yawe kuri miliyoni 5, ibintu bikagenda neza cyane. Pariseri yayo rero iragenda ikagaruka hari inyuma hepfo, hakaba ari ahantu hasa nkaho hadatunganyije neza, ariko ushobora kuza ugakoramo ibintu bikeya ukaba wahatunganya. Ikindi urabona ko hari umuriro. Ni ahantu rwose ushobora kuza ukagura ukishimira kuhatura. Rero tubabwira ko tugenda tuzana imari zigiye zitandukanye ziri mu duce dutandukanye. Aha rero ni Nkuzuzu mu murenge wa Bumbogo, twari tukuzaniye iyi nzu. Uri kuyibona, ushobora guhinduramo ubucuruzi. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.